foko eni na foa koe kau alua wia na aliliu e loto pe ato e nofo me a whainga taa ki a te au te wafa mai te he mea mamahi. Kokori ke hufanga mo ai he talwhatapu ko tau pek wha o atu me hen. Kai atanga mo ai whainga maari e koni ke o atu ai tau proklama koia FATUFONUA fo au ki he weekend. Malo mo e tau mao e wike fo au koini. Pea ku taitali rei ki mo tolu ko tau pe. O ku mo osi ilotoni ke tau kamata whataha i he proklama. Pepe whaka ki mo tolu ko tau pe te mo tau ki lava mai o mamata i he proklama. O ku taitali rei ki mo tolu ko tau pe i he ouani. I he whainga maria ko ni ko loto ke taitali rei. Ai whafafonga o kune i he laine. Kau mo ki tau tolu he laine. Ki tau kau whataha i he proklama ko ia e ahoni. Paula Piveni Piukala. O ku taitali rei koe i he proklama. Pea moe whatawanga pe o ku koilo pe ku lahi e ngahi ngā ue ku whai i tongana. Ka koinga o ku ta whe unua ki holo i proklama. Pea mei he tūsi te o mai eni ki he whalai te, ki he whewhini. Pea ku neongo ku ongosia si no he lahi ngahi ngā ue ku whahau kohena. Ka ku whamalo lahi atu i he mao i whainga maari e koni. Lava ke whakahoko ai tau proklama i he ahoni. Whewheha ke piveni, pea whewheha ke ngahi ngā ue ko toa pea ku whahoko me i tongana i he hoani. Yo. Malo tau lama solo. Malo e mawhai ngā Oi whinga mi pin ki lava. Mahati tai. Koi. Talo e no whakang bumbungi au hei. Parea ki ko mitwa lawe i wa. Lere mai e penga i otu. Kaipe ke te aha ki awa mai ko toki. Ni ki awa mai pen pa ki tu takia tu. Ta koe Maari lahi au pito ai anga ai ho fatonga e ho fa e nahi institution fela la we hangi go nahi diplomatic post ko i tonga ni ngai ai commissioner wai nau to ga ma va ki nahi i la la ka fa politikare ko e fono e la vai ki fata le pea moe secretar Chicago mahalo ai comisiona asideria pege ai ka ku lotonga fe moe kina fare area fanki committee ono ngawe i mea gon se va pa moe uhila ki committee ko ya ai ka we he we fe moe kina weekend pea ku te ufo ke ava whare area e ukaha. Pea ku pai hoa ai tola ki he anga tu ai ngahi move o pikare hanga koe voto no konfite. Ka kula he u mea whemau i kine pe solo ka ke toki tataki mai pe da programa. Pani tu koe ni mahalo koe o speta programa ku mate have i pe he finu ka ke utai. Koe. Mona pete fa madala ke fai pe ku mahina pe foko e a weni ke week eni ene taini mi ko a o pe sino ke lahi ngai fatongi ak fai piveni tau ki kamata mamua me ngai komiti ko ni ke uhila ko fatonga e foki na ai fanongonongo ai uhilana na hanga o tuku mai ke kakai o korfa more mai ke te na tolu na pe he ki spike e na mita uhila pe ku a whihala ki holo ai totongi uhila mai hafua ngai mea ko ia. O mi pe whi korwha more ko ia, o hiri he ngahi paloparema pe ia, o ku whaalaunga pe kakaia ki ai, ki he ngahi fu mo ua, ku hange ku nausio ki ai, ku fulahe mo ua ia, i he ki uhila na nau ngau e aki, po hafua ngahi mea ko ia. Ka koe whehui atu pe koe hai tuunga kua uki ai, ai ngau e koe whare area, komiti, ki he tuu kone tau uhila. Iyo.
Kia au ko e whainga maari le leien. Whainga maari le leien. E whai ha, ke iai ha whainga subcommittee kene whai fui whatongia gonu lotonga le taimini. E kei te ufulo ko tala noa ki whai ki ke maua e ripoti. Ka koe anga nia e kuanga e ku sio aku ia meitua. Ai mahu inga koe kau ini e whakaukau fo ou. Mahu inga koe ngai subcommittee. Pe koe ngai select committee e pule ai whare area. Ke nau oversight operations. Operations ai government of the state. Koe foi mamai o alo ai whakai ke o mahino. Ai kai koe ke lava o cohesively coordinated and institution that supposed ke na hanga o provide ai uhila in a affordable cost. Ai ke au ku tokoni au pito inia ke hanga highlight mai mea ke alga focus. Ke focus ke ai. Kau ki fatano ele vai he mea ko ni he mea ko kwas mega te we. E na uhanga o vahe ke he sea whare area. E whakau ai mahu inga ko ngai select committee. Ke ne whai ai continuous improvement ni. He ku siok tok mahina ka te au. Nā ku whakau solo koe hu. Ko ha reform ke lava ko pau ke te cabinet. Pau ke te he cabinet. O ke ilo he maki foi exercise. Lesson learned e au ia me he foi exercise ko ni. Sino tatono ne reform moi. E whangi select committee ko ni. He ku ange he lao ia ai mawhai ai whangatangata. Ke ne whehui access ke information pe e hawhainga taimi pe. Sai, koe mea no maari e solo, koe foi clarity eni na aku loto ke whai mo mausia he whare area. Koe foi clarity upeheni. Koe osko e tauriri he wanoho mo fulu, ma wahe ne a whio me kuptolu tahai ai konistu tone. Kai rewa ke te tangutu ia he foi branch koe o executive. Au rewa ne a whio tohi rewa konistu tone, e tari ui executive ia ki whare area. Report i katoa. Ai ko umea koe anga tau tolu ke report ke ne a whio. He time nei ai pe ai mo time nei confidential me pe tutune de afio ai ne faili so ke foi ti ma ke singo ma va hele vai kan hanga o mai ai hanga o mai executive ke na ma tari mai ki ka ko kai ke mahino ke ka ufalere pure anga oi aho ko ia ai foi clarity go ia. Nau ke o mai bena tori au kei whai pe fo yanga maheni. Fo yanga maheni pe koe na lau ange whaka apa. I he pare mea moe ne kabineti ko no uinga. He koe mea na na wanga kia he tau e te au wha. Te au tolu nima kua i riki mua e tau liri o na onga fulu. Anga pe fok na tolu kia nau whaka teki pe. He ka pate ke whatonga e fo i moni koe ni. I whare area. Koe whe paki lai taha i whare area ta tau pe sea ko mika katoa ta tau pe mo me te pire hau iki. Me te pire ka minista. Ko skarea ko no pehe. Mo falala mai ke pare mia mo ka minista. Falala mai. Pile ko ya ko stop for fola me ni afio ko fatongia o ku. Fatongia to ka fitu. Ke usivi ai fatongia ai fare. Kai nda mai ke falala ka na to da mai ke hanga sivi ki na to Ke fa pa yo ka ye te ki no ai tu hawe ka kai. So sai, ego foi fe paki ia. Foi fe paki go ia. He foi tai mahino go ia mi fale area ke mahino. Ego mena na palpare mai tau patseti. Mena na palpare mai tau patseti. Koe whakakau ai kabineti, e pare mea mai kabineti. Koe na o mai bena tolu,
hange pe wharearea ia hafo i rapa stemi. E nau mai pena tolu o preseni mai e nau fo i patseti. Pe kai ke nau te amanaki nau tolu ke te ai o skuta nais ai nau patseti. Kai ke nau te whaoga nau tolu ke te ai o sivi. Sai, soke fe paki ai o fo i ui goia. Ui mai ai pare mea mo ne kapdeti ke mo falala mai. Ui mai e tui ia mo sivi i ngā ue koe. Soke fe paki. E koe se arewa ai komika katona ton ke tangutu i roto. O tukuange ke tipeiti o ngo whahai. E ne lava o hake ngahi mo ni i mea. Sok toke o mai nau tolo press conference toi ai artikolo ai forma ai sake ke ia o ripati na mea go ka kai ke toi uhinga lele ia kai ke toi uhinga lele ka toi mea go foi time na don ke fai ai provide foi clarity go foi time para ale sai ai aqui au ka pa na imagino que fare area ai foi allocation of responsibility mo function. Ko fatongia leva ai pare mia mo ne kabineti ko na mai o ko na ma kola fale area. Ko na mai o finga ke convince fale area. Ake na provide information le ta. O hinga le ta ke una ke lava he uhinga le o whakangofua e kau whare area ke nau tari e pacheti. Ka koe whakau kau e ki mua ai pe koe kun. Una wanga ke tau jau tau ni mako hiri. Whakau kau koe ki mua. Ke nau o mai pe ke rapa stemiang pe aua te skuta nasi. So ke wafe ua taha e. Wafe ua taha ui mai ne afio. Koe whatongia ia o e whareni. E ne sivi e ngau e pure anga e aho. Choka foi laku haka ko ki mua tau e au tolu ni ma ko ki mua pa tau ri ho e wana hofulu. Laku haka ko ene ke to sivi ia. Ko nga ko ni afio nei ai. Ai pa na winga le ka we no ai mo falala ki ai. Ko pa e fai tu ni pa anga pe he ai pe fare area o mai pe ke foi point. Ia i tai. Ai ko foi clarity a go hanga fatonga pena ku ai va ki he fin mo to gon he hai ko mu ba va ki se fa le ai ma hoinga e ta hanga establish ke tonu e ta unga wa ki ai fa unga fo o gostu tu ni ko ni sutone ku ni mata ha ta liu ya ai executive ki fa le area to se kau ina utol ke na provide nga report annual report. So na hape o to fola ke na fio mo mai o campaign ke kakai fonua ake fai totono ka ko fe report fakatau annual report pona ke hanga fa fogo fa manantu ka wi issue na hanga to race hanga fe ke tau alo tala no ha patset ke tau mai annual report ke tau assess me na ngau he patset ko si ko hai mata vai ko hai to fe ma panga fo hai me ko slava ko te fe ma ke panga fo ke hai mea kene unlock aki ngai bottleneck e whakako ngāua. Hala ke bau alu foi face koia. He nai hange pache ia koe anga mahen pe. Koe watu pe une foi matai fika koe. Hange nia koe pache ia koe ke mui a hapalani. Koe ke hapalani dia. He koe isi u koe ni te mauto gawa pe kia. He o mai e u o ku hau e u annual report he foi time go no go ava e o go mai e foi ava go ni u ka hau ko mai ia ko me go mai ia ai kai go e taula ke pache dia mo u para ni mo u report kai ke ka ko foi enlightenment ia e xio go time ni ai mau inga go a committee select committee que não faz oversight la fai e reform o continuous improvement eu imagino mai foi que go la ya upit e go at the end of that day ko unit ko me go ni ko fare al pesol ko cost ko pe unit pe one unit unit uhila
ko whakamao po he kautaha e nau whakamore. Pea o mai pe mo nau return of investment ai go o mai me pure anga po pese te o hulu po pese te hau po pese te via o hiri ho ai. Na toku wahe o ave ia ki he ke kakai ge nau to tong. Pea ka pau gaha ngahi kosti ia o uinga ko inefficient. Kange go ni alwe no ia mo overdraft ia o ave ka tunga ko ke whakapoto o to e kau pe mo ta ia no he interest ko ta no me sino no hono to feka ini ke kau mo kosko ia he for unit uila so ke ngai mea ai mo ngai fa tau kere ia he fehu ia le wa he u mea ko ini a hoi oversight ko operation he ke price ke oversight price ai u fa ele electricity commission ke oversight ko fai ke operation ke ne hanga o fatoka nga ngai fai tutuni o kui kai ke make sense te ne hanga to te extra cost ko mari ai hanga ne algo ni time ko mahino ka pau ko ke fema ke reform fonua you not necessarily ke cabinet ko mahuinga pe ko cabinet ai pure anga mahino na mai majority ke popo yang ko halao ke popo yang ko fotu ai au fe mau ai nga select committee ke na kai ke nga manga faia de tawa o kai hono vete ate nga fihi kon tau fe taula ki ko ya e taimini ka interesting a pito no unfold mai hange ko no tuli management ni wai mga himi ake he ya wasi mai ko apia le ka ko me kon ko he uhila chat ko hange pe ko ga haki scratch tip of the iceberg ai te ke uruguai me lo toang ka te tawa ge ha mau ai ke kon ai uhila koi ai foki piveni ko whakaukau i o ke tala noa ki ai it's like in the well o kune whakahama ai ngahi mea kone ke pehe ki whare area hange ko tari ui ko civic ko reform ai i ngahi ko miti o kune hanga o mai ko whakaukau fo oi ku ki hanga o fotu o mai ta ko feitu ui a whai mea reform ka ko whehu i foke taha ko mai heni i o ko feitu to tono a whare area ke na hanga civic hange ka pa ko tau palapare mai uhila pia e whai he komiti whare area no CVE mo wakai e mea tanke ko fetu to tonu pe alu ke ngai mea ko ya pe ko ngai ka taha ya ko ya ko to tonu ke o mai ki fare area ka ko ya ngai e wakai ki ai pe ko fetu to tonu pe ya fai mea ngai we ko ya i ho wakai ko ai o make sense anche fai mi fare area ko uhinga foki whakaukau e solo ko fare area is the highest office o governance o tu hau e fonua highest office ai ko u fai tu ni au mahuinga ta pe au to tonu kai ke o me pete tau te kamoia to tonu ke to kai ke ko hanga mahengi fo ai go fa pe fripa ia o nonga o ke lau mari me o ngai me pe ka ko hanga maheni o to tonu he ko ana o sto race pe au ke sea he ka aki mo composition go nga select committee pe mo ngai standing committee committee ma o tau to go ai o na tolo va leva a composition fa area o te pire tolo te pire kabineti te pire no pere te pire ka fa pa fu tu o hala ke ngau ai va ai pe ko te pire ai executive que mo te pire a fare area o te ai foi va go e pe ke continue hono tima ke a ka ho e ki me ka fa fonga kai ai ko te ida in executive or non executive sai rakia o to ton ke ha provisions ya ai i hange ko hanga technical issue ke na hanga o fili mai
ai tau ke expert na ai pe ai na osis hange ko tau pe ko i select committee ko nai na file fare area ke na fai fatotolo ko fai fatotolo ko ki he langa nukalofa na ai atita senyale ia pe ai pe mbeloya ai ko pe ko fonga composition ia e lava e continuous improvement ka ki au ko mafai me he highest office o fonua ko feitu ia lava yo o fai reform he mahu inga reform ia ka pau ko o gua havi sone ai ka fonga ka ia pa moha ia mo fainga mahu inga ia ke o hake fofonga ka kai o maalunga e tai fai tutu ai ko si o ia ko with the absence of that of any reasons pe ko hata fainga ka venga ko ne absent ni me go ya ko me be reduce ka e level of integrity ta fare area e fata hos but that how good phone that's the only available option ka pau he kai ke ya havi sone pe ko ka venga ai ka fa ai ko me ma hu inga ke vi visiting ai me go ni he ku okulava u ya sio ke me go ni he awa tai nek fa ko ya ko ka venga na ku al mo ke kakai ke pure ile pe ko elito leva essence leva ka venga go ya e o ha ke mau pe fo fonga kakai o maulunga he tai mau fai tutune o ginga pe hen kao tai ngo do be wa foi fai tutune ko se hu pe go ya o kui fe kakai i he mui fai tutune ko ni e ti en ka ba de mau meke foi decision go ni o benefit kakai ange go ni ya e me ana hanga o patoganga he lere go ni ai ngai tutuni ai na ata mai gau ko interest ni ai kau investor so ko tai meu te tokanga yo CV pe wa conflict ka pau e fai tutuni ai poate o hake interest investor maalunga ni e interest e kakai mo fonua ta wai leva me ai au te loloto ai uhinga pe leva fa ko ai ko me afua ko aku o ne osu ko fai tutun ngoni ko hai benefit ai hanga ko no ai ko sipoti fai tutun ngoni ko hai benefit ai ko ngai me be he o kinga ke ko fata no e maalunga ma pe fonga ka kai se te stokita ko ne katuta ma genjol tau be ke ngai sola company ai me o fai negotiation ni ko negotiation he me ko PPA ai ko au pe he lau se ni o range machine de wanoa ke se ni te tol noa se ni tol nim ka ko ina foi se ni te ta go to pe e foi unity e ki foi se ni ka ta go to pe e unity it's amount to millions so ke palo pare ma so ko time no o pere nge se e malava pe ke felo to igo mo tamateka mo investor te awot ya te make sure de que mawe o mai pe hau se ni te tai e ko pa na hau e ko me ta mai ko se ni ta ke wa tolu ko break even ya for the next e pe atu eva e pai ya ria te ki se ni te tai so insignificant ya pa ko fu pa na la ia he tau ki he tau ko so fa tu tama ke dai mo ai go sai e anga he pa wilo wa conflict dai mo go wa ke foi manga fa pa ko dai mo fai tu tuni e te tau te ai ko pe te fa ta ko e go nga he more ka kai no te tokyo ia ko fai tu tuni sai te o ta ia ki mes ka ko tu be ke ka kai ke na to tongi ko e dai me vai o fatupunga hu e ngai conflict e ko hinga pata no fata ke no ke
ahono o hake fofonga kakai o malunga mo o hake te sio kita o malunga. Okay. Mahino pito piveni ai whakatala nao konu ke whai. He koe paloparema whoki aku o tokanga ki ai mei ko toa ka kai whonua. Nea o koe peki toko si o koe ke nau ngā huila. Ka koe toko lahi taha whonua nau paloparema ia i he paloparema koe ni ai uhila. Taim tatau whoki o kuilo he kakai e kuai mo ngahi tokoni ki he sola mo he hafua. O om he pure a ngā tala mai koe plan tau loa koe au he tau whē ku holo tau uhila whiha. Koe ni o koe ke holo ka tupu ia hanga i si te ki o lunga. Koe whehui no ko mai he taha koe ni, ko taha ko Len, Terra Pog ne o mai whehui koe ni, o ka pau taha pe power provider. Then they set the price. To tonu lewa ke iai ha price control entity ke ne justify pricing. Aia koe whakaukau ko mai taha koe ni. Koe ngā whau taha pe tau ko taha uhila ku. Koe ke malawa ke ua pivene ka taha uhila tonga, Yeah. Right now, tahape. Yang mo dia, okay, kau tahu ke electricity commission supposed to be kena hanga determine tariff. Price control. Okay, before ke competent authority, mal-malu ya economic development ni. O now control na dolo price control ke lolo. Aya. Eko ko se le bata ha me ko ke ABP for function ko price control ye competent authority. Kai recover my cost ya electricity commission ni o kula ai veteki holo ngahi component ngahi unit o contribute ke cost all over the places ka koe kau he mea o kutoko ni ai ki committee ko ni ke ono we wish te ngahi foi faunga ko ya ai leva koe ai fatu ameria leva he tau hoko atu koe ni mahino ene ku o atu ka te ki motolo waiha mo fatongia ke mo sivi o wakai e ngahi palparema konu whai kia e tatala noa i he uhila. Aku ia leba amanak le rei ke kakai ke nau sio ki ai o ku whai ngā ue ki ai pe neonga toke o mai hono la amui e piveni Koi ki au ia o ko mao au ia ai i vilai koi ki la e foi mama ko mao ko ki lere mai ko ne komi ya ko confident au e na no fa mo ta fu fa ka ka ke to lava fa me ha fu me ia ka oreva ko fai ha fil fra party ga oreva ko fa e ma fa majority United visions ka be right now o pe fi au ia o e ko ngai kai mi ko i lue ko Pag mali pe fo ke unfold mai o me go ni solo hange ko o issue kon hoko me go he uhila ai ki foi issue na hoko mai he foreign affair ka toa o me go o kai mili ne hoko mai ne hanga o demonstrate me ai na taus olo kala mai tawa ki mo ma inga ko ke muy ai fai tu ni ki he lao para pa wa ke halao toki ai ma fai he lao ka wa tu ko ma fai he sino te wa te fatata ke foi clarity foi isi wani ko office ko ni na taranga da ke minister e direction na wa te minister fai to hire wa ko ni tu o be to ne fai to hire minister ke PS yo la nga i ai office ko Hangarewa he PSC o sas o tui without pay ai officer ko Arewa officer ko ni o ave ke fa mawanga so ko men go hingo ki ai so ek pen na go hinga para tonu pe PSC e me what he minister e go ai fihu o adle go foi fihu ke fa mawanga lahi pena e loa full hono foi turi pena ga loa full pego go no o hake ko lao o kwai foi process for lao ia
e to pe PSC I he report a CEO ke fai foi mego ya I klere va fa mawanga an lo fu hono dismiss kita ki nga we e so ke mali ko mego ko ya ke kamata ke liu mahu ko ke liu mindset a kau minista mo kau pure ngawe me he pehe ko mafai o tuku yo naulo to he ko foi elementi ki fai ngata a fu kia sol ke subjective ke te fai ki pe e te ongo fai ke te manako fai ke te fili manako pe ko ha no fai nga fato lea ko lo to mama hi be au ya ko pa tu le au ko pa ka fi be au ya ko pa ki vai ga au ko si o ka kai ke ai ko me ko so ko so mata a ma he foi me ko ni pa to spell out pe fa maula ai ka ye nau muy e la so ko foi fe hu I le wa o hai ten to tongi ai whaka more ko fai tu ni hala ai ka minista ka din to tongi he taxpayer tongi he ka so he ka fu tu ri gon dai fai he he potunga o hila kai ke na muy ki he lao ai te tau whakaongongo e oe ka umea koe ni o whakailo na tō tsai o hai ten totongi e totongi he kau totongi uhila so ke mauinga solo ko koe reform o tapa whatara noa ke ai e sistemi ka ai hono lao tori ko fie lahi o pito ko au na loto mamahi lahi o se patsetipa Ilo ko foi hao ko ni experience pe ko ke ki fua select committee ko involved ya fainga inquiry ya fainga complaint ko wa ko me ala hita ko fie au ya ne tu go ni go sia we la ye me ya la fainga o ya ka pau e to sayang e solo pau te whenga o aki pea moe pure anga o Mon lahi a pito. Piveni ko ki whehu I ni ko mai taha ko ni. Ki tala no mange he whakatu wha masola ko kau paipa he uhila. O te whakatau pe ke tonga pao. O koha mea pehe ke whakatu e wha masola e pure anga pa te whakatau pe I vi ki tonga pao pa to ke omai rewa whakatau ke kakai pe ko langa pe whakaukau. Iyo. Sabi ke takitano whakalukufua ke sola. Ke moe whakaukau ko o ngawe ke solar energy. Ko tuko tai mini o kuua ai ongo foi laine ko whakapanga sola. O roaki ko whakapanga me pauna. Ko grandia, ai ko mea ofa a hai. O mai ia o whakotu uia I he malo e TPL. Koe challenge lahi taha o whainga mea pe na ai ko e whehanga hangai Pana ke whatongai whana nai ai ground breaking ai mission dialysis ki tongani ai sai ko mea ko whehanga ka koe grandia ko mea ko e whehanga hangai mo whanua ia moving forward ko operational cost ani ko mea ko e whehanga hangai pe mo mission dialysis e tatau be mo mea ko ni whehanga hangai ia pe mo ngai solar power ko o mai ke grant ko taimi ko oku palopare mai te ke kakato ngau go taimi ko palopare mai foto e plan dia ya ki kamatalere ke pe palopare mai tene to e tro a tauni e sirini e me to tongi uila
ke fai ke foi ni ai o tipiriti ai paanga to tongi wilaya ki he maintenance mo te ngawe ke ki ngahi plan ko ni instead of ne hoko ko asset o tokoni o ko ko liability ai ko pare mai o ke taula ki me te fa ko ya te ko fa no ape ko flua ngai I tokoni ko ni ke tala sisi ko no inga pe nei ke ko ha me na palani pe ia I mohano fa hinga fo tu fa paanga ke sustainable ko me le va ko te tau fa holo pe hepe o hiki pe hono mafasia o te hake pe o hiri he kakai ka ko ngai mahaki NCT foki ko me ko ongo he kakai ni ka o te tong tu hau ano pe ka pai o cocktail pe mo inu pia pa na puke he mahaki pe to tongia me na tu hau e ko me ko mahaki ko pe pa ko me ko ka tu ma ye pe na mahaki ko ya ko ya ga be ta ki fo ka ya ako uiga foke tala noa ko me ai o koko ko sai ko ngare wa hono wa o kuia ko IPP pe ko private investor sai ko o kwai foi konga ya o kai ke fu mai e ko me maria so na nga o ko ifisi pa na involved ya he ka ta sola me korea ko na o mai de negotiate mo power port ko afisi ko me be na o fe mai da to me ko PPA ko power purchase agreement ko na agreement na to ke fo se ni o pe kilowatts pe unit ko na fe mau pe ke na so out mo problema fisi ka paute na hanga o ange ka na to se ni te wanoa se ni te fisi wanoa te na hanga le na to luia o foko tu fu solar plan ka na sign he contract ke ta o wani ma ke life span ko maintenance mo me ka to plan mo no foto mo me ka to me ya investor porque kaua e poate uhila ya fisi. O mea pe a poate uhila fisi e ko na area te oata meka wote wanoa. Meka wote wanoa he ta. Ai ko mea pe ko pe he adreva he poate fisi. O mai e ko te totonga sindi wanoa ke kilowatt. Sai. Ko expectation ni ko requirement o fema uhila kakai e pehe leva a kontureki ka pau e tohi fokai ke o mai o anoa ke o mai hongo fulu e totonge ai hongo fulu ko ku ke generate ka te tau te ai ko a ke hongo fulu ko nga he te famu i sine italia ke ne potius mai ho i beka wate ko ai o pehe anga faka kau ko pare mare va ko asi mai i heni oko hange ko asima yo oko ai ki foi wifi ki foi conflict ya o ai kako he foi mega solo levanta la que wanga te mau ke te mau ki yo ya te tu afare dai ki Mahal sa kita ngata le ka be ai na ko na ko ne me mau ka tanto ai na pa na le na to ya ia mahal sa kita ngata pe isu ko he ko ngako ya ko ngai foki na ke ki kamata tala no mai ki he ki tala sisi I he ne fotunga tatau ko he ta whakahoa ko ki he sola, ki he ngoe sola. Na o mai foki he tokotahan e se roni he ne whehui. Ke kore atu mua ka koe ke ki whatala noa mai he tala 6 centa. Na e hau ho brother last year whakataha e sole ki.
Na e kore e Sears Brown ki mua bene a loto ke tahine pilo levu ke oanga no inas pe a holomuia se aus pe ko tok lava en he frafe ko ya saia ko ki fe hu ia kuna kore mai se ron ke fa matal ka una na ke slave mai ko ki he ka matala mai ki he tu ko tala sisi Oe ke ufu ila uia ke pui tua oe hai me be mai no ka te ko te alsis ko ni ko kran ko tokon mai no lava ko tu tokon ni ia ka ko operational cost ko ke tala sisi ko sirin lah ia ka ko ki patset ki foi aka o me fai to a fare mahaki fe mau ke to he ka pa he kai ke tau tokanga I kuia o como ia he tala sisi e patseti ka kai te ha foi pantolo ia ke ka pepe me ka wale wale ai it's a matter of financing para nisco oficial totongi o kai ke sayang pe te totongi tala sisi kai lava o sustain rather than o mai get experience. Ko whakakau mo kia. O ko whakamaki kon whi mai da sisi masi solo ko pa te whakasio sia ko kau pai pape. Ko taha whoki a mea na o ku whaafolau mai whoki ka kai kou nau mo ua he ni whaalava mao na whainga maria ke nau mai ki muri o. Ko ngā koe tau hala ko he tāla sisi. O mao e beho nau whainga maria o se nau whaito o. Ka pau nau ke mo ui o. Mau e be nau nofo he whanua ko ia. Ka kone tuu ko ni he ahoni viveni hono whakawa ko ni. Ai he greva heka ke te o mai hataha e ki murinte nau nofo peo whaito i tongana. Peko uhinga bea ke kakai ka koe ke kawa e ka tamai o lunga. Ke nau malava rewa toko nia ka nau tol ke. Ka koe hanga ko glau e tolo. Kai te kuke he nia mo perek fast gon na nawai gon ke ka pa nawako. E ku kai penui niu e pa nawako e kai ga panset pe ka wata e mea go loloto. Ka pau na e provide ti mai pureanga knowing o now establish dialysis in a form of grant. Now hanga o provide mai I he nau palani o kuiai ha whaahinga revenue stream o nau siofi pe nau invest ki ai ke ngā ke ne hanga mitigate foi ma fe ma go ya pe na ia lewa amanak le me au ke solo ko me go fe ma go ke mai na ka toa hanga foto tu e patseti ka kia ha me ai ko ha foi pula o ai o to ka to ki utu ha o se tau e haka ka dope ka ke fato nga I foi mo ni me a koi Oscar dope foi tau na throw down me reserve ta taha pe koi reserve o se tau to lugo ni o se hoka I foi la lo kere o ke ia ke funga kere hu ki ai tau reserve do I la lo koi hinga yo ko ai po I mea pe ko ya solo po I mea pe ko ya pai te se mau ko vote of no confidence ka pau e o atu pe foi condition pe foi situation to he ko fo tu ia ko ke fa pa to na ilo le pe ko e mea ko ala mo forecast ta ko mea ko na forecast mai ko ta lu e pe me iwani ma miliona ta wise ta pe ko ya he ko no fai anda solo fai ke ko kiu pe no fo go de fe so ke poate uhila ko le koti ko provide mai ko la vasio ai o afe ta fitu wa ta valuna e ko tupo poate uhila na e fa miliona ilo ene tataha mai pe ko ya mai ke tau osi o ke ia ke funga kere o te ariho o more fiva kilo so ko no fainga tai e kuanga I fakta ko
Ko feia oversight. Ke hanga whatoanga I taingi tū ulo e waka. Ke aha whainga wharei, ke how to mitigate, ke whakafoki direction o reo tonga lere. So kone tui pe koe kere hukei haki lalo toi alo hiwa kilu. Toki si pai ki tā ware pita, ai mita uila ia e taun. Koe whakailonga ia hāsolo, whakailonga ia e tau whāpe koe tau waki. O kei la tangata kou tau waki, koe ne tau whāpe koe pui pe koe halu kātoa ki lalo, koe ne koe. O koe ke kou incident e umea koe, o whare ak whoki. E lau wea, kari reo kari rei. It is only through mathematics that you can understand the secret of the creator of the universe. Ai koe ke coincidental o mea kai. Ka te tau lawa o maua ke whika o troa ngahi pete ni te tau ilo le vai, ngahi motive, ngahi conflict I mo ngahi. I kai toka I kakai. Ka fe piveni ai na me afoke pare me ai ne tala mai ko osi ko tau tifisiti ko tau tahamle na ko osi ia os lava bea o kava pa mo hafu ngai toko ma o ke langa ha me ha ko ka pula ia e u me agana na to ko pula ia na honga tuku ke vave hono Ka moe ngai foi ko ngai magadonga ke ai ke vote e mai ko lo ya ki e kakai ai awe dagi ha mo ke von si ko nga na os da taimi ko nga ka pa ku dagi afe ma ki fa os ko ha dunga ku o gu ai tunga ko eta vote of no confidence o de ai ha hanga hime fo o ku tau wakai ke os mahina o madore ngahi makatuunga ko ne ke fa madala ka ko si o pepe ku te ha update ma mo tunga ko ai bons iyo ko ai ko ui ka hau mau foki wharearea ai ngahi lao o whanganga ko mai ua kia ua ku whawhokawa ia tonga tapongo full ai ko ne ospeko ia ku rititi metelewa e ne whamoni e mea maurewa e matai fika whakalao e whakahua ki Aia koe uhinga foko o se aipe ai prescribe rule process I he konisu tone ki he ai taimi lewa me ai ke he ne fiti lelei e ko tangata behange ko hange te ko or something e kakato ai foi processing Aia koe whakaukau mana ko whahu he anytime next week. Kako osi kako e io ka wange ko grau ko si ngawe e lahi whakaikeke mai me ngai ai commissioner. E ko na usa I got e foi statement ni ko tok for vote of no confidence for any success. Okay. Kana eke mai kau he tahe kau. Pako tari ko ia ko hinga pe o ko tu ia tai toi vei ua e succession. He kono hinga he ko ha move ni au fai e ha pati. E pe he ka. Ko move ko ni ai pako pehange ko e to ta ko me ai ko mo pe. Ko move ko ni oku race ai integrity ke good governance versus ko pe mai leva he finimota corruption pa ko ta ke leva gai pa ko men ko te guarantee dai success in that one he ko vote of no confidence it is about good governance versus corruption. Okay. Family shame here. That will be a family shame for someone
that raise his hands against good governance, but support corruption. Okay. Kone tu fuana ko ya piveni. Koi, hoka tua. Ko ya nga ai fotutu ke ko mai ko ni ki ava ko na fare. Koi. Ai foki kone tu u foki ia. Mahina opito ai whamatala ke whai. Ko se o mai e koe o statement ko ia ko e tok fuafua vote of no confidence in e kuna. Pe mahina koe ko ha vote of no confidence in ha party ko pure le rei versus pure kovi. O si mawai ua foke whiri e kau ho e ki ko os hoko ia malama beke te hoko. E te hoko pe he whiri ko ni piveni ka pau ko versus pure kovi ai pure le rei, eh? Will be very interesting. E ko tui ko foi institution ko ya to find relevancy nau ke aha nau makatuunga. I whare area. Ko mea bea ko lava ko sio ki ai ke nau uke, ke nau pipiki he pure lere. Uraki a ua e sol. O si ui mai ne awhioana. O si ui mai ne awhioana e ne whi mau he pure lere whanua. Ka ko siai pe u indicate sia. Mei he ngahi wheitu ke pe. Pau ko au, ka pau na ko au e pare mi ai, sorry. Having confronted with these situations, I'll take a voluntary resignation. So go mo pare mi a motoru, pare mi a Australia, pare mi a Britannia. Na wango ipe o kai tensions o question it leadership voluntary. Ai fe ka pau koe ke o kune ongo ipe e ia o ku koe ke ha palo pare mai ne leadership ko kune tataki ake pure anga hita. Tauton ya vega ma passive. No, o koe mea ulotonga o hoko. Hange ko mea ko tano ko foreign affair. Ngai tai fe mari wai neongo o smawahe ne yo me executive kuptol taha ko ni sutone. Ki au solo. Kaya mea tokanga ke ne yo. Ke tu ya uia ko taria ke o mea pure anga o kai ke ai ha mafai. Ke tu ya ko taria. Kia au tauton ke nima mo va e whare area ia. Hono whakatonu ke mea tokanga me. Ki tai mena ui lau nei ki. Ki tai mena ui lau nei ki tō ke ai whakatūtu atu a ki nispohi vai pe mwene a fio. Pena ki pāsi pe ki fo imahina pe taha. Toi whakafokia tu pe e at least o ne mai no go e nau mana tu nau ai ta program nau whatala no ai go fufu asio e ke he ko ni nai tan to no roi mai ne ongo go e na fe paki ai kai ke mahino kai ke ai o kai ke te ya ma fai fa ko di su to ne na fio executive kana ne ongo ta go re na ne o mai ke ilo mai e tu po wono koe lahi taha ene mo'ui ono ngā we I ha whaunga system ke tolonga mo tuuloa e hatu. He gune pehe that is a sign of peace and unity. Moving forward, hangai. Akai ke. Pena ne whaitohi rewa whakafoki ene mea nei whotutu atu o whakare atu. Whai pe mea oku ke loto ki ai. Te whoki mai pia math. O hoko te I katme. Tui. Ko tui mahalo ku mahina o pito ai whatala noa ko ni ke whahoko. Ko inga, ko mea ku whawhia taha ka mandolu he ahoni. Ko mahina ko sio atu o kuyai. Ai wheitu ko whare area ma whanki ko miti.
o ku amanaki le re ia he reform ka pa o ku fia ma o reform e lava le re ia o whakahau ko i whare are hange ko ia ku ke whakatala noa ki ai. I he weekend i bena ku whakatala noa au ki he taha, i he polokalama taha na aku whakatala noa ki ai ki whai whikau. Bena ku whai ata fia talange ki ai, ku whanongo he press conference, lahe ngahi mea mao mai ki tongani, ose e tau te whesiti mai hafua, whamatala ato e ke langa whare mahaki, wawa, ta mai whai whikau e ne tari. Ko whetu o whea mao ke whae whakamatala ko whare area. He kuiai kau whakafofonga, ke wakai i pia mo oni ngahi mea koe pe i kai. Pea o se pe polo kalamai, ai ka ko tui mahalo ku te ongo pe whakamatala te tau o ku ke o mahe ahon. Ka ku o ate whakamari ko ni piveni ke whaos mai ka pau te aha mea koe loto ke whakakato mai. Ka ta toki hoko te hui ke ka hau ko ilo pe ku os mea o se tataimi. E malo bisol ko kai pe te ha mea ke uto ko te lavi ke malo ko na pe uta o lavi ke pa usai pe te program pe ka hau ko fa malo ata i kai mi ko ke ma o sanga mari ke hoko pe hono wa hoko program ko tui lahe nge mea tai mea wa fale alea hoko ke wa da no na ebe ki fa ma ki ta lere ki i tiwo ke skele weekend ko lahi ko wi go lahi ngawe ku ko ngahi interesting scenario of to asimai o fai be ngawe ki ai kata toki lere be he ka o fa malo da ma fa ngamari ko mahito ga we solo he ku petaula ki ava go ne po tapa la he petaula ki tongani mu ka muri na fia mai na ka no toni na mahino yange ai me ala ke ka boikare ka na wako ai me ala si pe ya na tolu pe ke na self improvement be na tolu e na o ki afe tau he ki pa e solo ma si ko kau ne ke kau ko na o na o mai o sa ute mo e fia I was touched and moved and moved ke le volo o ko algo ko ke ngai fa nga lotu o ko mai le volo ko ya o ta go na muy ta programa ko le volo ko ni ai o ka ke o ku de whakaloto lahi. Kusi o ko ke o kulava ta polo kalama o enlightened artist ke na ulava o pia peta person ko mea foke tau fia solo ka ngang tawanga pe foki na tau whakalere pe tu ke sini ma CV ma assessmenti e purpose of ranking ko ai ke whakahoa ko hai ku waki ko ai wa ko tolu ako education ia is about be a better person than the person yesterday ko kusio ke na ko lava ita programa to kon ki ha fainga mindset ke improve and be a better person than yesterday o ka we have for vivia para o mari Kaya ko fa sol. Malo abito piven. Fa malo atu he lava le rei ko ta proklama e honi. Lava ke whakakato pe mahino pe ko wika hau te tato ki proklama pe pong whalaite. Tu ke he kato iaha aho te mo ofuai i whalearea te taki unu ki ai. Ka ku ngā koe na lere whalearea he wika hau. Ka ku ofat piven pe mo ngā u whai mitongana. Malo biso. Ofat. Malo. O ku whamalo atu ka te motolu e kainga, i he lava le rei koe tau prokalama koe i he ahoni, e FATUFONUA fo'ou, pia ku o atu e whakamalo ka te ki motolu, i ho mo kau mai he tau prokalama, pia ku ke atu pe koe whamore more, koe hui ngā ki te ki motolu koe ia ku mo o mai ho mo ngai whehui, ka au ki kai ke lava ke o atu i he tau prokalama i he ahoni, mo ilo i pēko e prokalama fu lahi apito e whehui
ka ke lava ke o atu kotoa. Ka neongo ia ko whamaloa la het ko te motol, I ho mo kau mai, te whawhi pe ke motol ke hui ka hau, sai pe koina ku malawa pe ke awa pe ka motol, taimi o ku furihi holoa taimi o ku whanangonongo atu pe, I he tau pe si, ke la pe ke mo pick up me ai taimi e ata ai hangai koina u wha o atu, o ku hape whainga maari e ko koe o I whakafofonga, o tau whenga kotoa pe ka ke ngata ia motol, ka kawe pe mo au tau whenga pe, ke whakau ai polokalama koeni, koe ngā ke he amanaki koia, ku amanaki ki ai, ngā ke motolu ku mo mui he polokalama, pe he whoki ke te ki nao tolu, ka sponsor koia, o ku nao sponsor ai polokalama, koe ngā ke lava ke whia maari, ai ngā hi tapa kotoa pe. Kake, o koe tau ngā hi tuu aki heni, o ku lava ke o atu, ka ki mua ia ko kore whamore atu whoki ka pau koe hani I o ku lawea haloto he tau polokalama ke tope mea ko kulea rei. O koe ngahi kautaha o ku nau tokoni ke te ki tau tolu I hono sponsor koe tau polokalama. Aia ku loto ke o atu e tau tuaki ko ia ki mua ke tau matuku he aho ni. Koe kautaha koe ke South Pacific Loans. South Pacific Loans o ku iloa ai kautaha koe ni Selectable. Kau mai South Pacific Loans o tuu I he Cavendish Drive I loto Manukau. Pika uoua o Cavendish Drive I loto Manukau. Whahinga whia mau pe. I he no whia mau wapaanga whawaiwawe ke tokoni ko whameri. O na ke toi hanga kehe pe mi South Pacific Loans. Selectable. Tō o pe whika telefoni o ke taila rewa whika koe nā. Noa walungeau. Walu. Hiva valu, no valu ngeau, valu, hiva valu, ia Selectable. Ko tau taha koia ko I Heaven Kitchen, aia o kunau teu ia ngahi mea kai seafood. Hangi koe nā kutalatu he last week, o ku hiki kau tahani no nau tuasila, koe nau whikumi ke whakalahi, ha whare o kulahi ke lava whiawai, ai ngahi whia mao koe humu. Ka koe kau taha pena te kala peko o takiai ka na o ato mea kai ke te koe noa waua taha ua fitu waluano hiva ono I Heaven Kitchen I loto o taha o koe tau kau taha waka heni o loto ke whakahoko atu lava ke ongo atu ke te mautol ai a koe kau taha koe ni o kuui a koe siu I moana freight services ai o ku fai fatongia me ai a freti pea mo feturi ai a koe o FFN I lau takuni I Nuslani koe freti and feturi siu I moana o kuna lava o service ma au I ha o whainga whima uta pe ke ave ki tonga o tuueni o tahuku I pika nima o I whihalai o tahuku ngale te au ai whika ka te uto hanga o makai hake Ia Fairbairn, ia whika lima o Fairbairn Road, I loto o tahuhu o kutuu ai kau taha koe ni. Ai te lawa mea tuki ai kau ke whemau ke awe hauta ki Nukalofa, pe ko wamau, lava lelei a freti pe mwheturi ke ne whakalato ho whemau. Telefoni ena, ko freti ko noa wataha, noa ono ono, hiva tolu ono ono. Noa wataha, noa ono ono, hiva tolu ono ono, te ke lava o rea ai ki a freti, pea ko wheturi rewa, te ke lava o wheturi taki ki a hene whika, ai ako noa wataha, taha noa tolu, tolu ono nima. Siu I moana freight services, koe ka taha I a whalalaanga, te ke lava o whalala ki ai, ka nau whaka u kofia mau ki tonga, no kalofa, ki a te whoki ki wawawahi. Koe tau whare wala koe the Paige Fashion Store, kei tu mo lau tau wala. Pea ku watu whamalo ke te mo tolu, o mo wawhea ki whare wala koe ni hanga ke tau mo pea building. Koe ngahi wala kona o atu, te ke lau o tu I ki hawhahinga kātoanga pe I tongataki. Koe wafitu, tolu ni maono, koe walu fitu noa, walu ni matolu. O wau peki wawau, hawai, eua, niua, te ke lau po whakatau, mai ki tonga na lava ke nao whafolau atu ia ki ha whetu upe ku ia o whalala anga o ku whafu ofa I nau wala pia toe mahu I ngā kuma pe
o whiunga pea moe mo tō koe una o atu ki tōna tapu. Ai a koe ngahi wala ia ko atu e he Paige Fashion Store i he ua fitu ono tolu lima ono. Ua fitu ono tolu lima ono. Te te lava hake pē ki he whare o tu o whihanghangai atu pea moe tau mo te au building i loto nuku alo whaahinga wala pē te ke whia mau. Te ke lava pē o mea hake ki ai mamatai i he wala ko ia i he Paige Fashion Store i loto nuku alofa o ku iai ai kautaha koeni. Kei ki ngā tai ko tau kautaha koeni o ku tau live stream. Ko tau live stream o ku kei tuu mo lau ai tau live stream. Mandu ianga koe toko lahi o ku i kai ke na hanga i nā tolu ia o iloi. O ku malawa peke mawato whaitai hao whahinga kātoanga pe i tonga. I Nusilani, e te maulama le rei peo whaitai hao whahinga kātoanga pe i Nusilani. Koe whai koe Māori. Pe koe haa pe whahinga whai ai whahinga kātoanga te ke whia mau ke mātou whaitai. Lava le rei pe ia ke mau whahoko e a tingi moto. O ka manaki ke mau whahoko no whaitai. Tāna ki tuunga koe graduation eni. Ai o tākoni ko Sioni. Ai o manaki ke whahoko e ni kātoanga. Ko Sioni. Joseph Finau. O manaki ke whahoko i a Pongpong. Pe me Manureua. I he taimi whaa fiafi. Lava te kia i live stream. Ai tāna ki tuunga koe ni ko kātoanga whawhiawhia. Ai koha koe ni Sione, Joseph Finau, na mao hono madai tohi kono double degree i te businessi ia he foki ki he whamausin na mga he pokalama te he mo i le rei o ku mao ai hono double degree e ua loto le rei ene ngolo o matua ke na hanga o whawhiawhia ai kuna koeni o ku whahoko koeni Sione, ai loto le ia ia e kat Finau ke hoa ka me family ke whakahoko live stream ke me Manureua a Pongpong ka koe a tua ke te katai motolo ka ke whia mau a live stream ke me whaitai hanga i Prokalama, whai aho, ke wai Māori, ke wai putu, ke wai hā telefoni e na noa wataha, ua noa nima, noa aono, noa whita. Noa wataha, ua noa nima, noa aono, noa whita. Te ngata ia ngai tua ki watu, ka mo mea ada ko ki whilonga ki i te ute te hao. Kau alua wia